So, before din na mo i-end ang video, na ako i-try coconut burger. Yes. Coconut burger daw, na di na ako ma-feel ang coconut. So, di na coconut. Guys, welcome back to our channel. That's for energy. Oh, it's morning. It's a great morning here in Bohol. If it's your first time seeing our channel, please click subscribe and hit the ring button. Bell button. Correct. No? So, what we are going today, love. First day in the morning. Yes. First morning here in Anda. We're going to climb Blue Heaven. Ooh. Sit back and enjoy running with us. How can you sit back and running with us? Hindi na lang good. But it's alright. It's okay. Let's have fun, guys. Near. So, good na climb. Ha. So, marag mas kotas-kotas na eh. Sabi na ng beginners. Makat ka tali. Kapoy sad. Ha. Hi guys, we decided with my beautiful love na maglakaw na lang mi para mas ma-enjoy na mo ang trail, ang forest. So kuan kay wala pa dito siya untouched. So kami pa yung nakatouch. So hopefully guys, you still enjoy. Huwag ni stay pa mo sa video. Antod maabot ta sa atong destinasyon. Di ba, love? Love. So, hapak kami. Ay, ang video din. Whoops! Quick stop sa. Stop daw. So weak. So, huwag sa tayo. Enjoy mo ka na ito itong kuhan. Na siyang view naman. Tadaan! Amazing kini siya na tree. Kaya naka-bend. Ipakita love. Be. Wala na ako gi-off ha. Ayun na. So, awang tree guys. Look at the tree. Whoop. So, ni-bend na siya. Yan isa ka. Muna siya yung best example na kung matumbam gani ka, bangon. Hi guys. So, nanami sa Village. Small village dito sa Anda.
We are here at Blue Heaven. Hi guys. So, nakisakay na lang min, nag-hits na lang min. Okay? Gutom. Uhaw. Wow. Init na pag kayo. Init na kayo na after namin. Dagay kami mga scripted na lakaw. O, dugay mi na human. So, see you guys sa lungsod. May kusog na padagan ko. Bye! Hi guys. The long hike is over. Like cheese, mom? Yes. With cheese. So, Worth it kayo. So, rewarding tayo ng coconut juice. Fresh from the oven. fresh from the tree. So, nanami karon sa lungsod kay mag-breakfast na. So, before day na mo i-end ang video, na ako i-try coconut burger. Yes. Coconut burger daw, na di na ako ma-feel ang coconut. So, di na coconut. Di, coconut lagi siya. Actually, nice kay ni siya. Lami dyan ni siya, promise guys. You should try dyan lablab mo na. Nahan ako ipa-try ni lablab ang coconut burger. So, stay tuned guys. May So, review. Food chill, review. chill. Yeah. Somewhat food review. Hike. Yo, what's up? So, stay tuned. Chill lang mo. Dungan tagkaon. Alright? Wait sa misamong coconut burger. Lamig kayo. A few moments later. Ooh, there ang ang coconut burger. So, Ooh. wait lang. Ito na sarap. I-try na ni Lablab. This is the toothpick. Alright. Pagkitasan nila. Duro kayo. Pitas. Yeah. The burger. Appearance wise, perfect. Ay fresh tomatoes and cucumber with cheese and fried coconut. So imong tan-aw di siya may lahan na coconut siya. So perfect, beautiful appearance lang. So how about the taste? Sige. Lamig kayo. Lami. I told ya! Lamig kayo. Mas lamig pa siya sa mga burger na fast food chains sa basta na uban nila na burger. Lamig siya. Hindi mo ma-feel na coconut siya. It's like eating meat. Pero healthier. Yeah, healthier, vegan friendly. So kung vegan, Vegan. mo, then ganahan mo mukha burger, this is for you. Perfect. Lamig yun. I told you, dili-dili po. I told ya, you will like it. You'll just don't Perfect. believe me. Perfect. Na ako'y buko juice. Na ako'y coconut burger. Bikan sa hike. Ano pang hahanapin mo? Ako. Hindi ko. Promise guys, lamig siya rin. Tingnan ka, hahanapin mo. Ay, ang cheese kay ni complements siya sa sa patty na coconut. As in, promise, so pretty din, no? Saan, kinigil sa. As in, dili mo ang oil sa coconut, hindi mo ma-feel. Wala, as in, it's like normal burger. Coconut siya. Hindi na. Perfect. I am amazed. Kadili-dili pa siya ganina. Ahon. Didud ko niya siya matry. Nawa na po gusto. See? Gilamian.
So guys, hope na-enjoy nyo ang video. So kung pa mo ka-subscribe, so please click subscribe now and click the bell button para updated mo sa mga videos. So, thank you guys. Oy. Thank you guys for watching. Hope na-enjoy ninyo ang video. And see you next time. And